Assalamualaikum pemirsa di Bodor TV. Di Bodor TV. Ayeuna arek aya tarucingan. Ulah kasuri atuh. Apalagi nanti tarucingan teh? Taksiran. Taksiran. Kalau botak di sisi. Aduh banyak di jalan. Yang singol. Kucing nanya teh mana? Dia buka tuh. Gua gak bisa berarti sih. Aya urang boga hiji. Orangnya bukan hiji. Poe Senin, poe Salasa. Naon? Atau begitu hari. Boga teh. Orang orang bukan tahu Enggak cingan. lah. Di situ lah. Bukan tarucingan. Naon? Di handap koneng silur bodas tapi lain naon. Naon? Naon? Di hadap koneng, Silur bodas tapi lain naon. tai. Bodasnya naon? Naon ah? Bodas nama cek Udah sama aing. Bujur. Asin can. Asin ya? Ya ya. Tanya mau. Pocong micak tai goblok. Padahal di handap koneng silur bodas. Siapa? Iya tadi jalan-jalan di Surabaya. Jauh di sana. Jangan lupa membawa duit. Hah? Hah? Membawa duit. Jajan di Surabaya. Nah, ayo tuh bro. Durasi terlalu gede, terlalu cepat. Tahun ini, coba bro itu pembiasaan mingguan ya. Lauk naon utara mani. Aku tuh. Kemarin mau loba nih gua nih. Lauk naon utara mani. Oh di kamera mah. Aing jadi demam. Ada aja mah. Di bawah kamera. Aing yang jadi tuh aja. Pakai itu aja mau di video berikutnya. Isukan. Pemirsa jangan lupa malam minggu kita tayang lagi. Urang sadaya tayang deui di TikTok, di YouTube, di Facebook. Kira-kira jam 10 malam, jam 10 peuting, malam-malam wae kos orang Jakarta orang Sunda. Orang Sunda mah tuh kudu PB-an. Sok Bang Randy arek pantun apa tarucingan? Pantun. Pantun naon? Kini kuang pesoraut bang syekeutna. Si cemong kosok ngisang kepaut lubukna. Jadi aja nih. Jadi lucu nanti aneh nggak? Jadi lucu. Lucu garing nanti nih. Udah apa ini? Masih Gitu. Maya beres wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana tos ningali ulah poho di share lamun ningali dina YouTube, di subscribe, di like, di share, komen. Terus ikuti di Facebookna jeung di saya diharap TikTok. tak diharap. Ya dihandap di kita. Loncengna tah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.